खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबीर बसिंगु ताराम नौचरी अहनबद मरुब पाव BJP अमदी कांग्रेस असि कनाना हेना करप्शन तौबगे हाइबदु मियामना लेप्चसन हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे इम्फाल सिटी बु इंडिया की लेरिबा अनानब सिटी सिंगी मनुंगदा अमा ओहेनबा सरकारना पाइखतकदबा थबकसिंग यातपा लोइरे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोख्रे अमदी मोरेदा असम राइफल्स ना पुलिस कमांडो अनि फाजिन खिबदगी कमांडो गा असम राइफल्स का चाउन मुक्नबा थोख्रे पाव संधोंग पिजरी लागिबन नवेम्बर की तांग कुनगा माथोइदा पांगथोकदौरिबा थोंजु अमदे थांगमैबन केंद्र की मरक की मिखल की बोट खोमनबदा पार्टी अमना पार्टी अमबु मराल सिनरिबा सिगी मतंगदा पाउमी सिंह हंगबा वहंगदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना बीजेपी अमदी कांग्रेस असि कनाना हेना करप्शन तौबगे बुक्सेल सेंगबा लुचिंगबा कना कनानो हाइबदु मियामना लेपचे सनु हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोख्रे ngasi थोंजु केंद्र की कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा बिजोय कोइजमगे मिखल की दमक सीडीओ पोरमपाट की ऑफिस ता नॉमिनेशन फाइल तौबा लाकपदा चीफ मिनिस्टर न वाफमसी पाउमी सिंह फोंदोकलंबने मांगना मखातान हाइखिबदा थबक लौबगा मरी लेना तौरिबा चार्ज सिंह अदु स्टेट गवर्नमेंट ना लौबा याबा थबक सिंह एमपीएस सिदा सिनदुना लौहनबा असिना मदुगी पाउखुमने कांग्रेस की ओइनदी चही 13 रोम असिदा मियाम की दमक पाइखतखिबा थबक थोरम सिंह तसेंगना मियाम दा खंगलगनी हाइखे करप्शन की वफम सिदी मणिपुर की प्रजा सिंह हेन खंगनी कनान हेन करप्शन तवी अद बीजेपी दा हुजिक लैरिबा मीसिंग से कयामना सेंगबा सेंगदवनो हाइदी लेट द पीपल जस्ट प्रजा सिंह विचार अदुम तौसुनोबको करप्शन फ्री होइना तौनबा होनगनी अदुना खोई मेन एजेंडा दी डेवलपमेंट हाइबजे खोइना चिन्ना अदुम हाइगदम नते थबकना पोटना हयेंग अदुम उलखिगने हौखिबा सही ताम अनिरक खरे हेलपा हुमनक सुजलकदरबसे मसिदा एकोइना तौजगिबा मयाम पुनमकसिंगसे मसी मयामदा हयेंग फजना तौरगा डिस्प्ले तौजगे अदो प्राइमरी टीचर खंगे पुलिस की खंगे अदम अखोई लोइना ब क्लैरिफाई तौनना तौगे हुजिकिदी अखोई कोर्ट कैदा लेबनिना खोइना हाइबदा फजदबा खरा ले ngasi nomination file toba lakpa duda MPCC की प्रेसिडेंट ओइरिबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम लमलाई केंद्र की MLA खेत्री बिरेन अमदी अतै मसक नाइबा कांग्रेस के लुचिंग बकया सुसरगिया के INC की कैंडिडेट ओइरिबा बिजोय कोइजम मसाना हंदकी मिखलसी डेवलपमेंट दा युमफम ओइरगा माइ पाक नब होनगनी मिखलसी माकना सोइदना माइ पाकनी हाइबगी चाउना थाजबलै हाइके स्टेट लेवल दा नेशनल लेवल दा कोई जाति की थबक तौगे बखल दो फावे सुबसिंगसी तौगसु थोंजु केंद्र की प्रजा ने हक तो पीद्रगदी अपाम केंद्र की तौनिंगबा अदुगा स्टेट की तौनिंगबसिंग दो मदु खर वागनि खले इम्फाल सिटी बु इंडिया की लेरिबा अनानब सिटी सिंगी मनुंगदा अमा ओहेननबा सरकार न पाइखतकदब थबक सिंग यातपा लोइर हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोख्रे थासे की तांग कुनगा माथोइदा पांगथोकदौरिबा थांगमैबन केंद्र की मरक मिखलगा मरी लेना धर्मशाला हॉलदा बाजार कम्युनिटी सिंगी मिहुतसिंगा इंटरेक्शन तौनबगी थोरमदा वाफमसी फोंदोखिबने डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम मिनिस्टर आई हेमचंद्र गोविंदास कोंथोकजम थांगमैबन केंद्र की कांग्रेस मिरेप जोतिन वाइखोम सुसरग्याके चीफ मिनिस्टर ना सरकार असिना ऑपोजिशन रूलिंग हाइबखाइदना तौफम थोकपा पिफम थोकपा थबक सिंह चप मानना येंगी मणिपुर असि फुरुप सुना ताबा मफम अमा ओइबना थबक अमा तौबदा यामना लुहल्ली थबक अमा तौबदा अतोप फुरुप अमदा सोकद्रा हाइदुना अवाबा अम ओइ बाजार मनुंगी इशू सिंह अथुबा मतमदा लोइसननबा होनबदा पाउ फाउदोक नदबगी अहोबा लैतनबा कांग्रेस बु माइ पाहनबिउ हाइखे इंडिया की मनुगा तो बापू है तो नंबर बड़ी मना की मनुगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना हंदकी मरकी मिखलसी मियोय खरना मरम मोक्तबा अमदे MLA ओइबगी मथौ ताबसिंग खंगदबदगी पांगथोकदौरिबनी मरमदुना बाजार कम्युनिटी ना चपचाब मियामगी मिहुत अमा थागतपिदुना कांग्रेस बु हेन मपांगल कनखत हंसी हाइखे
मोरेद लेबा पुलिस कमांडो पर्सनल अनि कुनगमरी सुबा असम राइफल्स ना फाजिन खिबदगे कमांडो अमसुंग असम राइफल्स अनि गी मरक्ता चाउन मुक्नब थोखिबगा लोइनाना मोरे टाउन दा उंखटनबा फिबम अमा लैरे हाइदे थौदोक थोकफमदगी फंगबा पाउदा ngasi नुंथिल पुंग अमा मखाइरोम ताबा मतमदा मोरेद लेबा कमांडो गी पर्सनल अनि कुनगमरी सुबा असम राइफल्स के पर्सनल सिंगना फाखे कमांडो यूनिट असिगी ऑफिसर सिंगना असम राइफल्स के अथॉरिटी दा मकोई अनि थादोरकनबा हाइरुबदा यारखिदे मदुदगी कमांडो सिंगना यूनिफॉर्म अमसुंग खुसु खुलाई गलोइनाना फाजिन खिबा अनि अदु नमदुना लौथोकनबा खोनके मदुदगी नाकल अनि की मरक्ता चाउन मुक्नबा थोक्तुना मोरेगी माउसागी पुंसिदा अकाइबा पिखि हाइदे चेरेक्सिदा फाजिलुबा पर्सनल अनि मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंगा पाउ फाउनदुना नुमिदांग वैरम थादोरखरे हाइदे भारत के अहम प्राइम मिनिस्टर ओइखिबा जवाहरलाल नेहरू की चामग कुनमंगा सुबा मपोक कुमन पालन गमरी लेना फ्यूचर इंडिया हेल्दी इंडिया हाइबसिदा ईपीबगी कैंप अमंगसे कांग्रेस भवन द पांगथोखरे थौरमदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखंगम सेक्रेटरी विद्यापति सेंजम हानगी एमएलए बिजोय कोइचम यावना एमपीसीसी की थौमी कया सुसरुयाखे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने सिंधुर पांगथोखिबा थौरमदुदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखंगम ना हाइखिबदा एआईसीसी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की पौताक मतुंगिना चाही अमचुकना पांगथोकदबा जवाहरलाल नेहरू की मपोकुमन पालन गमरी लेना लेमना ईपीबगी कैंप असि पांगथोकपनी अवाना तारबा असो अपन यावसिंगदा ngasiगी लेमना ईपीबगी कैंप असिना अचौबा मतेंग अमा ओइरगनी हाइखि अवाना तारबा असो अपन नंगनबा अदुगुंबा पुंसी वाटपदगी लाइफ सेविंग ओइबा डिवाइस वाटपदगी पुंसी मांगखरदबा अदुगुंबा पुंसी कन्दबा यादे हदना सिबादना ऑर्गेनाइज तौदना कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज तौदना डोनर्स मयामा चोंथोलरी करिगदमक्ता मीगी पुंसी कन्नने नवेंबर कुनगमाथोइदा पांगथोकदौरिबा थांमैबन केंद्र की मरक की मिखलदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा केएस जॉय किशन की मिरेप चेंगासी पिसिनख्रे मिरेप चे पिसिनबासिदा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल स्टेट प्रेसिडेंट एस जावबा मसुंग अतै पार्टी की लुचिंग के सुसरुग्याखि sovereignty and integrity of India. बीजेपी की ऑफिस मंगसी धर्मशाला नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज एमपी प्रहलाद सिंह पटेल हांगदोखरे थोरमसीदा थामैबन केंद्र की मरक की मिखल मिरेप केएस जॉय किशन पार्टी के अतई लुचिंग कया सुसरुयाखे प्रहलाद सिंह पटेल सरकार न केंद्र असिदा मियाम गिदमक पिथरक पोलम सिंह यौहंद्रे डेवलपमेंट राजनीति तौब चुमदे हाइके मिरेप ओइरिबा केएस जॉय किशन ऑफिस असिना मियाम न थेंगनरिबा खुदोंग चादब सिंह पुथोक्तुना खन्नबगी खुदोंग चाब पिरगनी बीजेपी की ओइना चौखटपा मसुंग हेन शक्ति लेहंदुना मियाम की सेवा तोहनबी हाइके पूजन है और भ्रष्टाचार जिस आबाद गति से यहाँ पर चल रहा है उसको रोकने के लिए ये बेहतर रास्ता है कि जय किशन जी जैसे लोग और वहां पर विष्णु जी जैसे लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो सरकार के बहुमत को फर्क ना पड़े, लेकिन मोदी जी के जो दो प्रतिनिधि होंगे वो बेईमानी तो सरकार को नहीं करने देंगे, इस बात का हम आपको वचन दे सकते हैं। बीजेपी से कोई थागलों यादे भी वखलों जगह से बाजार एरिया की प्रॉब्लम सिंह मैम खनने बाजार में पुनः कैंपेन कैंपेन ngasi ayu angan bada irilbum police station ki manung chanba kongba makha lekai nandaibam lekai lai moriba da leiba moriba junior high school gi lapakta mioi ama situna leiramle laikhidraba mioi adudi hasmat ali alias oja babu kairau makting awang lekai dagini da misi asigi matang da KMYC ki ground da miyam gi mifam pangthoktuna JSM semkrai mifam aduna hasmat ali mihat ta chenaba sing phaduna ain gi oiba chairak pigadabani laikhidraba gi imung manung da lupa लाख मंगा अमदी चानबा सरकार की थबक अम पीगदबनी जेएससी की दाबी फंग्रिब फावबा असिभक जांग लौरोय हाइरि
Amaronda Missy ki matang da sem kiba Jesse ki mio yauna miamna mihad asida jenaba mio amagi yum mai thaduna mangan kre jenaba mio amana nanthok tuna chen kre haide Missy asibu yaning da phongdok tuna ngasi miamna iril bung thong da su lambi thingba ki khongjang changsin ki Hasmat Ali lai kidaba asi loktunar ga hat pani haiba khangbadagi mara leiba san mapu phaduna wang pahong chatabada babu gi machil manau thokpa amuga loktunar ga lanai nungai na da bakhala hat pani haide police na amu phajin kre khoisaung narba miam na kairau makting da leiba amugi yum mai thaduna amanga ta thon ke kairau makting gram panchayat ke pradhan Jayat Khan na phongdorakpada mara leiba mioi sing phabinaba iril bung police ta wakat kre adubo haujik phawba matik chaba thabak paikhate jenaba mioi sing laikai da ki tanthokani oja amada khuran bagi maral pibasi taraina logde phongdokhi Khongjang Changsiliba Churachandpur gi JSC amasung additional DGP LM Khotena Luchingba Mute Kambu Singa ngasi wari sanakre government ki mute singna JSC da chief minister na November 3 ta wari sanasi haina phongdorak libasi yanana bataksin kre loinana asiba hakjang singi aroiba mathau mangamsu pangthoknaba pukhatki Amaromda JSC na hayeng achum UNC atay organization kaya yauna apunba mifam ama pangthoklaba matungda wari sanagani natraga sanaroi haibadu phirep logani haire government ki mihut sinduna police na ngasi hiam kham thoramsu pangthokre haire hojik pawgmel kana tem break amatan break matungda amukan nataram nokcheri makata ba pawda irom chanu sarmilana chahi taramanga chupna chara henduna apaspa lauthok kadabani haiba khongjang changsilakriba asida bharat sarkar na tuminna leisin ba asi manipur bu hanthana yengbani haina women action development ward ki secretary sobita mangsa tabam na phongdokre ngasi manipur press club ta pangthokpa pawmi singa unaba mada mahangna makha taraduna sarmila gi khongjang makha tana sogatkani apaspa na maram oiduna manipur da nupi kaya izat manghan baga loinana hatpi kre security force singna makutta challaba micham kaya hatke makha tana mioi kaya awot naibagi thawong chathari amaromda International Human Rights Body singna sarmila bu thadokadabani hairabasu ngasi phawba mahakbu kaisum sangda thamle makut chalaba mioi kaya nongmaina kaptuna hatkiba singi wayal chathagadabani Supreme Court na wayal chathariba case taruki hearing loire athuba matamda wayal lauthораklagani haina phongtokhi Manipur Northeastern Region, especially Manipur, class 8 standard gi land commission officer amagi makhada rule tawrga leire akoi gi rule sikanan tawga the military sasoni madusu karamba military no have the just 8 pass standard of non commission officers sina akoi se rule tawrga leire aduna samilana asuk sangba sai tra manga si sacrifice tawrga leibe se akoi praja ama oina human right activists sing goi tongan body sing asina masi koina solidarity pibani hayeng impal da lakadoriba NSN IM amasung India government anigi santigi wari paringda interlocutor oriba RN Rabina state government ta peace accord asigi framework ta yauriba warol sing chapchana khanghan gadabani haina JDU na demand tawri ngasi babu parata leiba party asiga office ta pangthokiba pawgi mifam amada president M Tombina peace accord ki warol miam da khanghan daba asina lamdam asida khundari ba mioi sing chamamna pohle miam gi chamam na basi kohon gadabani peace accord asida Indian government ki maikai dagi black and white oina thamjin basi JDU na condemn tawi haike state government su khangan daba manipur gi miam su khangan daba aduga peace accord ma sign tawna graba aduga red line chingna tham graba aduga tha ahum gi manung da loisana bagi aduga pandam thamiba aduga matam na puruktana tha ahum haibududi hayeng surga doba sida mana black and white chanaba machi Janata Dal United na machi condemn tawe maram maduna mana hayeng nomini ni khongset lakpa sida miyang im huge sinna leba state government da peace accord da kari yauri bono haibedo madu khanggadabani law and order gi phibam pharabadi manipur da masing khangdana lam koiba sing lakani manipur asi india gi khwaidagi phajaba mafam ni haina BJP manipur in charge Prahlad Patel na phongdokrai wapamasi ngarang numidang thangmaiban kendra gi marki mikhal ka mari leinana nonglai ma sangren da pangthokpa BJP gi mikhal gi campaign da mahangna phongdokibani
कैंपेन अदुदा केंद्र सिदा बीजेपी की मिरप ओइरिबा केएस जॉय किशन अमदे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टीएस चाउबना चिंगबा मियोय सिंगसु सरुया के प्रेसिडेंट टीएस चाउबना मरकी मिकल असिदा बीजेपी की मिरप ना सोइदना माई पाकनी हाइके केएस जॉय किशन थामैबन केंद्र की मिहुट ओइना चौखत थौरांग की थबक कया पाइखतपदा अरानबा कया उथोकलुबगी दमक महाकपु नमदुना डिस्क्वालिफाइड तौबनी हाइना लवी हंदक मिखल असिदसु माइ पाक्तुना थामैबन केंद्रबु हेना चौखतपा केंद्र अमा ओइना बखोनगनी हाइके प्रहलाद पटेल ना चीफ मिनिस्टर इबो बिना लुचिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट के असोइबा कया पुथोकपका लोइनाना बीजेपी ने इंडिया बु मालेम की चौखतपा लेबाकता चिंखतबा होनरिबा सिंगी मतंगदा वाफम कया फुंगदोके हमारे यहाँ 500 की आबादी में भी सड़क, हर टोले में बिजली, इसको कोई नकार नहीं सकता। हमारी सरकार तो भी आई है, कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार किया, किसी भी मामले में वो पीछे नहीं है। कभी बीमार थे, अब बीमार नहीं है। यहाँ तो पानी है, भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ जल ही जल है। इतना सुंदर प्रदेश, अगर यहाँ शांति हो और भ्रष्टाचार ना हो तो इससे सुंदर कोई जगह हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। कांगलुब मसा खक्ते की ओइजब खुदोंग चाबा फंगननब चंगसिलप खोंजंगना अतोप कांगलुब की खंदब सिना चही लिसिंग अनि हेना लेमिनरक्लबा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुब मसेल की मरक्ता थाजनदब लेरकपदगी अपुनबगी सक्तमदा अकाइब पिरकपे याई हाइना जेसी आईएलपीएस की कन्वेनर खोमद्राम रतन फोंदोक्रे यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ अमदी नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कमिटी निपको न सिंधुना लेम्बा खुल कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा नोमगी ओइबा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग द एथनिक पीपल्स ऑफ मणिपुर हाइबा खनन नैनबगी थौरम मदुदा कन्वेनर रतना मखातान हाइकिबदा तंगदु लेताबा इरमदम अमा ओहेनबा खनन नैनबगी मतंग यावरक्लबनिना आइखोय पुन्ना खंगमिनबा चंगी अखोई पुनमकना लमदम असिगी पुवारी नवहोंगना निंगसिंगमिनबगी तंगाई फदब लेरे हाइखि मणिपुरना शांति लेत्रब्रा अखोई मसेन मत अमगा थाजनब मांगनब्रा नतगा अखोई मसेन सि अमगा याननबी जगह जगह खाइदुनतना अखोई मसेन सि मागी जाति की वाखलोंदगी हिंदोतबी मागी फुरुपतगी हिंदुदा अतोप फुरुपु इकाय खुदबगी दुंबा मैम लेबरबी पोतने मुझे थोलेसे मणिपुर कायरोरा मणिपुर अपुनबगी सक्तम सी फिल्म लेगे लेरोरा हिंदबदे जाति हिंदबदे है अभी वाखलों मांग थमकान कोई मसेन सी खाइबुं ताब मानबा की पोसी लाए इन वारीबसी अने उजबद खर हेन चाव मैतना सिगी थवोंसिंग सी लापदा हेन वाजबा मणिपुर कायरदा मणिपुर से मांगद्रा कोमसेन खाइबुं ताना कांदा कोमसेन अपुनबगी सक्तम मांगदाबगी अकीबजमा हुजिक कोई मांगना ताले वांगांग खिबसिंगना फोंदोकनाखिबदा चही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेजदुना कांगलुब सिंगी मसागी चटनबी अमदे कल्चर चपचाना लेजरिबा लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम थुगाइनब होनरग्लिबसि मियाम पुन्ना थेंगनमिनसि हाइबा वाफम सिंग फोंदोकनाखे खननैनबा अदुदा यूसीएम की जनरल सेक्रेटरी वाई के धीरेन यूसीएम की कंसल्टेटिव मेंबर कोंसम लांगंबा निपको की प्रेसिडेंट मंडल मरिंग अमसुंग तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगे लुचिंगबा सिंगना सरुयाखे थांगदगी करांग फावगी सिंग लंबीदा चथोक चसिन तौननबा उगी ही सिजनरंबा दुंगसिदी मी यांखैदगी चामा फाव चनबा फाइबर की ही तागेल इंडस्ट्रियल स्टेट लेबा रंजोय प्लास्टिक इंडस्ट्री न पुथोक्तुना लमदमदोंगी मियामदा चावना कानबा पीबा ngamle ngami singna patanga phaba madi atai hiram kayada sizinanaba hi makhal kaya su puthokre mahakna garden park singda tourist amade visitor singna tongnanaba sita paddle boat singsu awang nungpok lamdamda ahanba oina puthokre रंजोय प्लास्टिक इंडस्ट्री की प्रोपाइटर के एच रतन कुमार फोंदोरपदा लिसिंग अनि मंगादा सिपेटगे पोस्ट ग्रेजुएट लोयरबा मतुंगदा इंडस्ट्री की लमदा खोंदा रखिबने महाकना ngami singna mamangaiदगी सिजनदुना लागलिबा ट्रेडिशनल ही सिंग असिग मौता फाइबर न साबा ही न सिंदोक्तुना ngami singda हेना खुदोंग चाहनबा मदे लमदम अदोंगी मियामना चथोक जसिन तौबदा नुंगाइनबा अखनबा फाइबर ही असि साबनि हाइके लोकाक पाता वरे एनी में जगह अमद सिसनरिबा कोई फिशिंग बोट कोई nga फाबा लांग थाकपा लू थुमबदा सिजनरिबा कोई बोट से
कोई चाही अमा नि की मनुंगदा कोई फाइबर ना रिप्लेस तौबा महाके इंडस्ट्री सिना मियोय निफु यांखैरोम थबक पिदुना ही खक्ता नतना फाइबर की थोंग थोंगनाव डस्टबिन स्कल्पचर यावना वाटर स्टोरेज टैंक फावबा पुथोकले थोइबी अमदि लिली हाइना मिंथोंदना पुथोकलिबा वाटर स्टोरेज टैंक सिंग असे मणिपुर की सेल थुंगी फिबम फगत हननबा पुथोकपनि हाइके फाइबर की थोंग जीदी अखोइना चाही यांखै गारंटी पिजे मरमदी कैनो हेतादी अखोइना लेट्रिन बाथरूम नत्रगा पार्टीशन डोर अदुना चाही फाइबर की थोंग जे नॉर्थ ईस्ट तसु अहान को ओइबा फाइबर की प्रोडक्शन छे अदुन मसी लेरगदे अखोइना लेट्रिन बाथरूम दा अखोइगी सीजन अब दा चाथतपा खोततपा अदुगुंबा प्रॉब्लम मयाम दो कोई सोल्व तबो ngamnagidamta puthokchabani मणिपुर की तंगाइरबा मेडिकल कॉलेज जेनिम्स फाउदुना चलंबा पोंग लंबी थिंगजिलिबसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स शेड्यूल 1 क्लोज A1.1 की मखादा इंस्टीट्यूट असि की चेक्शन थौरांग ओइना लंबी असि थिंकिबनी हाइना जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एल देबेना पाउमिसिंग दा फोंदोखरे ngasi जेनिम्स की ए ब्लॉक ता लेबा कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदुदा मागना मखाताना हाइकिबदा लंबी हांगदबनी हाइना खोंजंग चंगसलिबसिंगना अना लायेंग बलाकपसिंगदा अथिंग थमलिबसी हंदोकपियो अक्टोबर की तांग कुनगा मापंदा MCI की कांगबुना जेनिम्स दा PG कोर्स हांगननबा येंगसिन बलाकपदा पोंग लंबी की मतंगदा सेमलिबा जेसिना लंबी हांगदोकनबा MCI की कांगबुदा मेमोरेंडम पिसिन खिबगी पाउकुम ओइना पोंग लंबी हांगबे यारोय हाइना MCI ना खंगलमलबनी खोंजंग चंगसिनबदा अनालायंग संग अमगी गेट थिंजिनबसी अंगक पफावी लांद फावबा अनालायंग बगमरी लेनबा सिंगदी सोहंदे अदुमोइनमक खोंजंग चंगसिलिबा सिंगना अनाबल लाकपा अमदे डॉक्टर सिंग लाकपदा चंगहंदबा अमदे ताथी तावैना तौबसी अफबनते हौजिक हॉस्टल अमदे क्लासरूम फावबा सोल लोनसिलिबसी हंदोपियो जेसिना जेनिम्स का पुनभाव तामिनदुना हेना अफब पांबई थीनब होनबना अफब पुरकनी हाइकी As per minimum standard requirement, Schedule 1, Clause A 1.1, a medical college or medical institute shall be housed in a unitary campus near its teaching hospital, having room for future expansion. Full stop. So, road passing through the campus is not allowed. However, अनाबम याम लाखो चथोक सिन तौरिबा मेन गेट असि थिंगिन बिखरे कोई JAC सिना हाइबो पाउ ताजे तो सुमाइन तौरगा अखोगी अराबरा जगह दगी लाक्चरिबा अना एक यावरिबा अखोगी खुदोंग थिबन नंगिबा मयाम असि येंबिरकांदा गेट असिदी अपनबा हाइदी गेट सि लोजिन बिरगा असुमबा कनोसि तौबिगनु अतोपा पांबय अमा सिनबिरगा अतोपा अगदोबा पांबय अमा सिनबिरगा अखोगी अना लायंग जरिबा अखोगी सबा तौजरिबा जेनिम्स के वांगांग लोय ओइरिबा डॉक्टर मोहेना जेनिम्स असि लनाइगी नते लेबाक मियामगिनी अनौबा अहोंबा मा पुरकपदा हान लेरंबा खरा होंदोकबा हाइबसी मसाना ताबनी MCI असि रेगुलेटरी बॉडी ओइबना मसिगी चनपथाप इनबताई हाइके कांगपुसिना डेमोक्रेसी नि हायरगा अखोइगी हि कर्फ्यू नि का हायरगा लाथोकांदा पेशेंट पार्टी खंगदे स्टाफ खंगदे अदगी स्टूडेंट खंगदे सोगन नाइटानी हाइबो हाइसिदी याम नोंगाइतबमी की तुजुंग पोहनबा डेमोक्रेसी ने अनिंग अनिंग बतौनर सुमसिदी तौनद फै लॉ ऑफ द लैंड नैना गवर्नेंस अमा लेरिबा सरकार अमा लेने रूल हाइबो लेरिबा लमसिदा अनिंग अनिंग पंगतौ तौबदी तौबिदो फै अदुगा रिम्स अथॉरिटी ना गवर्नमेंट और सीएम ने यारक्ते मेंबर से करिगेनो हाइबसी कोई डायरेक्टर ना MCI ना थनंबो पखुम इरंबसे नाकल अमरोमदा पोंग लंबी हांगदोकदबनी हाइना खोंजंग चंगसलिबा सिंगनंग असिसु जेनिम्स की मेन गेट थिंजिन के खुदकता मेन गेट थिंजिन की बातुना जेनिम्स कॉम्प्लेक्स तकी मपानदा हिदाक लेबे थोकिबा सिंग अमदे जेनिम्स दा लाकपा मियो सिंगदा खुदोंग चातबा मायक नहन के खोंजंग चंगसलिबा सिंगना जेनिम्स मफम असिदगी होंगदोको पोंग लंबी हांगु हाइबा खोलाव कया लावखे मखाताना जेनिम्स दा पब्लिक कर्फ्यू चथखिगनी मियामना लायंग बलाकपी गनु हाइना JAC की मैकेदगी फोंगदोके पोंग लंबी थिंजिन खिबबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना सेम खिबा JAC की मिहुत कांगबु अमनंगासे लमलाई केंद्र की मिहुत ओरिबा MLA खेत्रिमयुम बिरेन गी क्वार्टर द लाक्तुना लंबी असि हांगदोकपिनब तक्सिनख्रे मियामगी यामना मरोइबा लंबी असि हांगदोकनबा MLA ना चीफ मिनिस्टर द तक्सिनबदा अचौबा थौदांग लौबियो हाइबा वाफमना चिंगबा JAC की नुपी सिंगना तक्सिनखे
MLA Khetrimayum Birena Mahaki Maikedagi Chief Minister da Hanana Lambi asi hangdokna ba wafam phongdokpada MCI gi niyom matungina tangai fadana lambi asi thingjinbani haiba wafam lai adubu Chief Minister ga makata na unaduna kari tawba yabagi haibadu yengsinge miyamna hospital thingbagi khongjang asidi handok bi haiki aingonda thajaba thambiraga di ai honorable Chief Minister da amuka hanna amuta khantha biyo amuta masi akhang hai miyam tanabiraga hangba yabara yengbiyo MCI की कामगु कौबीदना अदुगा तोंगान तोंगान बा मणिपुर की कोई सिगी टेक्निकल होइबा मरम द खंगबा मयाम से कौबीरगा यारगा दि लंबी मत फापियो हाइबसे अमुक हन हाइजगे Cherex de MLA KS Birena thamlakhi ba wafam jesina taramna opagaloinana Jenims thingba yauna changsilakhi ba khongjang matam kharagi oina handok lagani hari Zen Hospital da Director Oiramba Kaisampat Kaisamlekai dagi Professor T.H. Biren Ngarang Rims Hospital da laikidre Mahak laikidabada Chief Minister Okram Ibobina Dr. Biren gi mayum Kaisampat Kaisamlekai da laktuna awaba phongdokre Mahak naknara mamioi kaya su laktuna awaba phongdoke Mahak Rims Hospital na RMC haina khangnaringai lising amaga chamapal humbudra marida medicine ki register oibata natana head of department fawpa oiram ki Rims dagi thaba पथारबा मतुंगदा जैन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओइना पुरमखे महाकी लोइना बे मचानुपा अनि अमदे मचानुपी अनि लेहौरी प्रोफेसर टी.एच. बिरेन लेखिदबदा जेनिम्स की टीचिंग नन टीचिंग अमसोंग महिरोई सिंगंगासी जेनिम्स की कॉन्फ्रेंस हॉल दा अवाब फोंगदोखरे अवाब फोंगदोकपदुदा जेनिम्स की डायरेक्टर एल देवेन डेन डब्ल्यू ज्ञानेश्वर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू गोपी मोहन अमदे मरी लेनबा डॉक्टर लोइनाना ऑफिशियल सिंगना सरुयाखे डायरेक्टर देवेना प्रोफेसर बिरेन लेखिदबसी स्टेट असिगी मांगजबनी हाइके भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL मणिपुर SSA की स्टाफ अमबु मकोकथोंबो ऑफिशियल सिंगना फूड चैब तौरुबदगी फॉर्म ऑफ BSNL यूनियन एसोसिएशन मणिपुर की एम्प्लॉय सिंगना हौखिबो अक्टोबर की तांग कुनगा मापनदगी हौना चंगसिलखिब खोंजंग यानब पुरक्तबदगी मखाताना हेन कनब खोंजंग चंगसिनब वारेप लौखरे फोरम असिन हानदगी हौना BSNL मणिपुर की जनरल मैनेजर जे लुनकेम्बो मणिपुर SSA दगी ट्रांसफर तौगदबनी स्टाफ द फूड चैब थवोंग कंडेम तवी ngasi बाबुपरादा लेबा BSNL मणिपुर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा फोरम असिगी मेंबर कयाना खोंजंग चंगसिनखे फोरम की मेंबर अमना फोंगदोरकपदा मखोई की डिमांड पीबा लैत्रिबा मरमना तालिबा डिमांड फंगद्रिबा फावबा खोंजंग चंगसिनखिगनि हाइना फोंगदोरकले फादर ऑफ सोशल वर्कर की मिंथोल पीखरबा थौनावजम इबोयामना चही चाम मपुंग फारकपदा हराव फोंदोकपकी थौरम अमंगासे सिंगजमै कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरै थौरम अदुदा अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी कुमन UCM की कंसल्टेटिव मेंबर इबोतोंबी खुमन अमदे परे लेमरोगी प्रेसिडेंट मेमचौ बिसु सरुयाखे वांगांग किबसिंग फोंदोक नखिबदा चही चाम मपुंग फारक हाइबसी यामना अतांगबनी अहल असिना हौजिक फावबा लेबाक मियांगी सेवा तौबदा हनबा लेते महाकी थौदांग सिंबु सखंगदुना नेशनल अमदि इंटरनेशनल अवार्ड कया पिदुना सखंगली हाइके TS इबोयामना हाइकिबदा हौजिक मंगोंदा चही यामले हाइदुना पोथाबगी वाफम लेते हिंगलिंगैते थौदांग चावी हाइबसी खंगना थबक तौसी हाइके जब सामने लेगा किसी बात होगा तो इबियम भाई वो सारे नहीं आ जाएगा नहीं ऐसा पापा मेरी वो जी जिसमें आपसे दादी भी हो आई जो तब मेरी मांगे मैंने खुद मांगे रिम्स के हाना मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड अमदे प्रोफेसर ओइरंबदा नतना दिन एकेडमिक ओइरंबा डॉक्टर TS बिरेन लेखिदबदा रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ PMR गे सेमिनार हॉल दंगसी मिनिट अनि तुमिना लेफ्टन अवाब फोंदोखरे हाइना इंस्टीट्यूट असिगी टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी ना खंगलकली हजे पाउगी मरथना तेम ब्रेक अममु ब्रेक की मतुंगदा अमुकना तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा Spastic Society of Manipurna National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities का कुसुम नतुना लागिबा नवंबर 15 के अयुक पुंग तरता हाफ मैराथन रेस अमा पांगथोक लगनी हाइना सोसाइटी असिगी सेक्रेटरी लाइस्ट्रम तोकेंद्र रिकीना फुंगथोखरे ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada mahana makha taraduna disability singbu miyam amadi imung manungna hanthana yengliba si koknana ba miyam da paujel piba oina pangthokadaba lamjelni Khuman Lampak Stadium dagi hauraga kilometer kunga mathoirom sangna Imphal City ki akoibada pangthokani ahan ba ani shuba madi ahum suba tabada lupa lising
kun lising tara manga amadi lising tara gi mana pikani disable singi oinasu kilometer manga gi manungda khwaidagi lamjel yang ba ama khanduna lupa lising manga gi akhanaba price ama supigani numit asida kanagumba singna ban blockade na chingba tawbiganu haiki amaromda paumi singa unaba tuda makhong animak yaudra locomotor season aduna lairiba Asian Para Olympic Arm Wrestling da bronze medal loroklaba TS Joy Kumar na khutna meter humpugi mathakta chatpangamle masi limka book of record ta yaunaba mari leinaba singda khangalagani hairi Joy Kumar se apagi Spastic Society ki so member ni aduga ma se Paralympic Arm Wrestling da so apagi Asia gi oina ma bronze medal phangakhraba kino sanaroi amani ado मांगी सु नुमिसिदा लेमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अकोइना खुदना खोंग युंखलगा चटपगी रिकॉर्ड अमा कोई ट्राई ता कनो रिकॉर्ड अमा थमना बा दुगी सु इवेंट अमा कोई अदु थमजदी अवेयरनेस का मरी लेना सिंजे गुतवा कोई लमजेन सिदैदा कोई लमदम सिदा लेबिबा मणिपुर दा तोइबो थोको वाथोक मयाम सिगी मरकता बन ब्लॉकेट न सिंबा तौबिदनबा अखोई डिसेबल सिंगु सपोर्ट तौबिबगा लोनना मयामदा कोई अवेयरनेस सी पुपुंग फान पिबगमनबा मयाम मतेंग तौबियु Imphal East amasung West District ani phaunariba yamna maru oriba Sanjen Thong thingkhibana Thumbuthong lambida gari lakh taruk tadana lale haukhiba October 10 dagi ngasi phauba chatharkhiba gari masing thibaga loinana Sanjen Thong dagi Thumbuthong phauba chatpagi survey oina sarto tondana komgi makhada chatharakle ISTV News ka unabada tondana phongdorpada Thumbuthong asi landuna koina chatpana miyamda ahenba expenditure tawhale masigi report ama semduna mari leinaba singda khangalagani hari koirak padagi akoina expenditure chaki ba Thumbuthongda akoina koirak padagi chaki ba expenditure do akoina high ya ba 10 lakhs to 13 lakhs kara chibum lumi amada akoi finding Imphal West Commando masung taranithoi suba Bihar Regiment ke apunba kangbu amana Mausangai Konjeng Laikai area tagi UNLF ke active worker ani fare hari police ke PRO gi cherol amana phagalaba mioi ani adudi Yomnam Chiranjit chahi nipu apokpa ingobi Konjeng Laikai Kauna Thabi amasung Sinam Santa chahi kuntagamanga apokpa tombi Thangmaiban Sinam Laikai dagin hari Amaromda Narcotic and Affairs Border Police Station Manipurna drug lalonba mioi ama kani kilo ahunga konana Citizen Club Moirang manaktagi fare Pagalaba mioi asigi mingna Thankhan Hau Jau chahi yankhai matoi apokpa laikhidaba Tujathang Jau Churachandpur district ke P Khamdau Veng dagini hari Mera house ombaga mari leinana mamang thagi tang kunga taretagi hauna iboyama sumang lila sanglen da chatharkiba Mera house omba festive fair inglisingani taramanga ngasilosin kre loisin bagi thoramda district handloom and textile Imphal East ki OSD P Meena Kumari Heri Kongi President Longjam Ratan Kumar amade NSDC ki officer in charge Y Santi Kumar na thoramapu singwaina sargyaki Tongan ba district tagi lakpa handloom weaver sing yauna stall yankhai ga marina sarugyakiba festive fair asida certificate pidune kai khumnabu utke Haukiba October kunthamathogi nongalamdai pung ahmakairom taba matamda mayang Imphal Kaithel da leiba Chandel district ki chief medical officer Dr. Seram Ibom Chagi mayumda bom pokhai hankiba made ngarang nungthil uripok kangchup lambi ki maning lekai da leiba Skycall cafe da bom pokhai hankiba du UNLF nani haina claim tawrakle Lopasigi Department of Publicity ki director M Sakhen ki cherol amana Dr. Ibom Chana Chandel district ki manung chanba kwatha khuldagi nurse oibi amabu Mahaki ahum subi nupi oina laure haina lisingani taramari ki Mars kunga mapanda khulgi ningthau ahlaman amadi khunja singi mamangda mahak masagi khudi piduna yana che inake Mars kuntra da chanabi matungina luhongke adubo matam khara leminaram laga Dr. Ibom Chana Imphal da hankraba matungdagi nupi asibu hanna yengbidabada natana mahaki loinabi oina lausilu haibe yakide nupi asina Imphal da chatuna mahakpu loksin bina bakayarak haijake adubu yakide lisingani taramari ki November kungani palda Imphal da leiba CSO amada wakat padagi organization sing asigi mute chinga puna phaminaduna yanaba mapurake
हाइरिबा फिबम सिंह असिदगी लेबाक वाथोक ओइरकपदगी UNLF ना नुपी खुनाइबु ngak senaba amadi yaifana thaba kaya chatharakpagi paring oina Dr. Ibom Chana nupi asibu namthak tawbire haiba khanglakpadagi case asi lupna paituna lakhi hairi Hiramasi matang da Dr. Ibom Chabu masa laktuna kwathagi miyamda namthak tawramliba amadi nupi asida paisa chawna pigani haiduna kayarak thajahalaga ngasi phawba pidana leiribasi sengdoknaba masagi asoiba chumthoknaba party na kayarak kaubada lau haiba yakide Lagliba November kungamari fawi manungda Dr. Ibom Cha party da pau phawdor kadabani matungda nupi khunai bu hanthana yengba ngammi matagum arappa khungangi miyoi singbu ot neiba Dr. Ibom Cha gumba miyoi singdagi miyamna lapthopiyu UNLF na nupi khunai gi mayukta chatharakpa singnaba sing mayukta chatharakpa thabak thorum singda miyamna mateng pangbiu hari Amarom dangarang November amagi nungthil Uripo Kangchup lambi ki Sky Call Cafe Koba restaurant amada bom pokhai ki badu UNLF na leibak khunai gi mayokta leiba miyoi sing matakta chatha thabaki manung chana pangthokhi bani hari lobna chahiang khai mapung pharap pagi thabak thorum singi manung chana Manipuri nupi khunai bu singnaduna nupi singbu sana potkum amasung lalon pot oina lauduna lamchat kamba amadi nupi singi ikai khumnaba manghan pham oiriba Star Hotel Sing Restaurant, cafe, mobile phone amadi social media singda nupi ki phi thongdaba photo video clipping thadokuna Manipuri khunai asibu mangan naba khonariba singi mathakta party na akanba miteng changduna marai chaitharakliba khunai asi kannaba thabak paikhalakpadu hena kanba khongjang changsinba horagani Ngalingai 1990s ki matamda chatharamba khunai asibu manghannanaba atamnana nupi khunai bu namthanaba amade lakthunaba khonariba singi mathakta khut thabagi tabak amuk hana changsinba horagani khunai asibu amuk hana sagatnanaba saram chatpa nupa singdagi nupi khunai bu kannanaba tabak paikhalakpa sida lebak miyamnasu mateng pangbiu hotel amadi restaurant singda kambalam chatpa sel kharagidamak khunai ne yadaba tabak tawriba sing sanai yunaiduna ahing atengba phawba yunai fam oiriba hotel restaurant singi proprietor manager amadi staff sing yauna akan mamidyang thamlagani hari Akoizam Mausi Misi matang da sem kiba Jessina miat poputho haiduna ngasi mayang impal da khongchat amachakre Misi sigi mayokta pung nipuga nipal gi mayai lambi bansu sathari tawdosida police na tumina election ba yaning de hairi Apokpi mamana maki macha ki maral karino mihat pa athuba matamda puthokpi haike mayang impal apun manupilu ki secretary CH Sundarina miyam gi akanba khongjang changslaba phawba tumina election ba thawong yaning de ban asigi matungda civil society singa khusam naraga hena kanba khongjang changslagani haike Amuko CCS ke amasung UCM na Manipur ge apunba tunglam chat amagi damak miyam gi iho haibasida chatharakliba khana nainabagi mifam ngase Thangtek Women's Development Association ga khusamnatuna Nambol Thangtek Community Hall da pangthokre thawramasida UCM gi President Elangbam Johnson Amuko gi Advisor Kathy Rahman CCS ke gi Secretary General Jitendra Ningomba Women Development Association gi President KS Balasu Sargya ke Elangbam Johnson na NSN IM amasung India government ki aroiba waroi sina Manipur ki apunba saktam amadingam khai kai gadaba laklabadi Manipur da khunda minariba mipung khudimang na khongjang changsin minatuna kannana bokhanakani phiba masida ekoi khudimang wakal amata oina lingjel manana leibagi matam hoire haiki Dr. Amasung Anaba Anigi Marigi Matang the Manipur Medical Council na Sinduna Public Dialogue ma Manipur Press Club the Pangthokre Tharmasida Senior Journalist BB Sarmana Moderator Oiduna Indian Medical Association Manipur State Branch ki President Dr. KSH Kala Health Services ki Director Oiramba Dr. S. Ibomcha Janims ki Dr. CH Manglam Red Cross Society Manipur ki Secretary Dr. Y. Mohan Prosecution ki Director NG Tej Kumar Manipur Medical Council की President Dr. S. Rajendrana panelist ओइके BB Sarmana Hospital amada thokpa thaudok report tawbada nakal anima ki report tawba chungani chahi ame helaklaba Manipur Medical Council na doctor na anaba singda kari kari asoiba thoksadaba tawbage haibadu kupna yengsinba changi haike Medical Council के President Dr. S. Rajendrana Dr. Haiba Sinphamasi Anaba Kalu Haibani Tawatabo Kariguma Matamda Soidaba Yaudabadinate Dr. Amati Pesan Imung Amatani Khanminasi Haike
Prosecution Director NG Tesh Kumarna Medical Gida Mob Justice Lakpagum Wayal Sangdasu Chathaba Horakle Mob Justice Asi Tobitaba Fai Aingi Thongda Oina Chatpiu Haiki Manipur Medical Council ki Registrar Dr. K. Lokendrana Public Dialogue asi Changyeng Oina Ahanbo ina pangthokpani Council asi chahi amakha helaba phawba asida thaudok amatagi wakat lakte tungdadi pendaba leiba sing wakat piu Council ki committee amana athuba matamda yengsingani haiki MSU District Committee Jiri Bamna Matam Kaya ki mamangdagi Jiri College bu Mapung Phaba Government College ohen biu haina taksinduna lakpa dabi thabakta onthok tabaki mayukta committee asina Jiri ki tongan ba school singda amuba best hetuna khongjang changsin bhaukrai Union ki President Y Sanjit na chahi asi ki October 3 ADC ki kuthangda memorandum ama Chief Minister da pisin ki adubu ngasi phawba thabak oina pangthorok palaitre phibam asidagi makha tana thabak lokalakrabadi hena kanba khongjang changsingani haiki Nasidagi chahi taramanga gi mamangda khulai paiba Indian Army na malomda micham kayabu nongmaina kaptuna hatkhiba masina maram oiraduna irom chanu sarmila na ngasi phawba chara helakliba made Armed Forces Special Force Act asi lamdam asidagi lokthoko haiduna ngasi Delhi gi Jantar Mantar da mioi kayana nomagi oiba chara henbagi khongjang jangsin kre North East Forum for International Solidarity Nafis Sinduna Amade SEP Sarmila Solidarity Group Students Islamic Organization Delhi Association of Manipur Muslim Students Amade Naga People's Movement for Human Rights na Saugatuna Khongjang adu changsinke Khongjang adu da saruk yakiba singna long live the struggle against anti-people's law fight for dignity and justice haina thaba placard sing amade slogan ke lauke Diwali madi ningol chakopagi damag Imphal Dimapur lambida chatnabagi han loramba winger gi bhara lupa chatret adu subna tagi lupa chamri yangkhai khaktamak hayeng November gi tang 3 dagi loragani ningol chakopa madi Diwali gi yenglaga ban blockade tawbidanaba All Manipur Interstate Bus Association na appeal tarukli hojik sanam ki pa Ngasigi Sanabagi Pauda Ahum Suba Northeast India Cadet Junior and Senior Kickboxing Championship ki Ahubunumita Manipuramadi Asamna Gold Mari Mari Lokre State Mangagi Nupa Nupi Sanaroi Chahum Kunga Mangana Saruyatuna Kumalapak Indoor Stadium de Chathariba Ahum Suba Northeast India Cadet Junior and Senior Kickboxing Championship ki Ngasi Pangtokiba Talani Sports ki KG Kuntra Makage Cadet Girls Light Contacta Manipurgi Orosni KG Nipuka Mato Makagida Manipur ki Manglembi KG Yankai ke Taruk Makagida Assam ki Illura Borgohand KG Kunganitoy Makagi Puppet Girls Live Contacta Assam ki Janmoni Gogoi KG Kunganitoy Makagi Puppet Girls Point 5 ta Assam ki Daisi KG Nipu Makagi Cadet Girls Light Contacta Assam ki Kaveri Fukan KG Nipu Manga Makagi Junior Boys Light Contacta Manipur ki W Robinson KG Kunthaka Nitoy Makagi Cadet Boys Light Contacta Manipur ki SS Sagarna Hanbatakre Team Nepal na sarugiyatuna ngasidagi Ngangkham Boboy Memorial 2nd Division Football League SWC Ground Komanda Manipur Football Association ki President P. Ragumanin Haudokre Thawamadu the Association asigi miyoy kaya su sarugiyaki ngasi ahawbanumit ki sanakiba match ta PYPC Pungdongbamna ASYC Androbu Gol ahum amadamay TVPK PYPC Pungdongbam ki may pakpagi gol ahumadu S. Bichu W. Malem Nganba Madi Prabina Chanki ASYC Androgi Amatangariba Gol Aduna A Dhani na Chanki match asida Timasi Sanaroi PhD Sikanta Suresh Amadi PYPC Pungdongbam ki Nganbada referee na yellow card pituna warning tawki Anisuba match ke sanakibada BPYC Basikong na Yumbu SWC Kongmanbu Gol Ahum Sinotamaitil Pikre BPYC Basikong gi mai pakpagi gol ahumadu Pradeep Kumar na ani amadi M Nauto na amachanke match asida su BPYC Basikong gi sanaroi S Hemantada referee na yellow card pitna warning tawke hayeng ahanba match ta PRYA Khundrakpam amade NYTSC Okram Chuteka sanagani anisuba match ta BSU Kairao amadi LSIC Lamlai ga sanagani
Manipur Master Athletic Association Sindhuna Athlete Nupi Humbudra Nipan Yauna Purna Athlete Chamagani Fumarina Saruyatuna Kumanla Park Men's Stadium the Chatariba Kuntraga Manga Suba State Level Master Athletic Meet Ngasluasin Craig Ngasi Arabanumiki Pangtokiba Nupigi Longjamgi Chahi Kuntra Manga da KH Naubi Chahi Nifuda Bini Kabuini Chahi Nifuga Manga da K Gita Chahi Ankaida N Kadam Chahi Ankai Manga da H Padma Chahi Humpuda S Nemcha Chahi Humpuga Manga da MM Cha Chahi Humbudra da TS Banuna Ahan Batakre Nupagi Pangtokiba Chahi Kuntrada E Mohon Chahi Nifuda RK Bobby Chahi Nifuga Manga da Sahid Ajad Chahi Ankaida PS Nabachandra Chahi Humpuga Manga da Ibo Pisak Chahi Humbudra da KH Joina Ahan Batakre Nupigi Shortput ki Pangtokibada Chahi Kuntraga Manga da Anna Palmei Chahi Nifuda TS Asem Chiru Chahi Nifuga Manga da S Laima Chahi Ankai Manga da N Prema Chahi Humpuda L Santi Chahi Humbudra da TS Kunjarani Chahi Marfuda M Rupabadi Chahi Marfuga Manga da TS Harimatina Ahan Batakre Nupigi Hammer Krogi Chahi Nifuda KS Binata Chahi Nifuga Manga da L Aruna Chahi Ankai da H Ibo Pisak Chahi Ankai Manga da L Nilapadma Chahi Humpuda N Subadani Chahi Humpuga Manga da E Tombi Chahi Humbudra da TS Kunjarani Chahi Marifuda Tampak Laimana Ahan Batakre Nupagi Chahi Ankai Manga da W Ibomcha Chahi Humpuda S Gozendro Chahi Humpuga Manga da S Momba Chahi Humbudra da KSH Biren Chahi Humbudra Manga da Senchung Amadi Chahi Marifu Manga da RK Budhishanana Ahan Batakre Nupagi 100 meter race ki Chahi Kuntra Manga da M Sanji Chahi Nifuda MD Abdul Chahi Nifu Manga da K Dilip Kumar Chahi Ankai da N Ranjit Chahi Ankai Manga da S Motilal Chahi Humpuda E Ajay Kumar na Ahan Batakre Nupigi Chahi Kuntra Manga da KS Inaubi Chahi Nifuda TS Asem Chiru Chahi Nifu Manga da TS Jamini Chahi Ankai Manga da TS Lata Chahi Humpuda E Manbi Chahi Humpuga Manga da M Asamila Chahi Humbudra da K Radhelaimana Ahan Batakre Championship asidagi khallaba athlete singna mathang chahi ke January manga dagi mapal fawba Madhya Pradesh ki Nijisa da pangthokadoriba kuntatare suba National Master Athletics Championship ta sarugya kani All Manipur Football Association Sindhuna Impal ki Mapal Kangjai Bungda Team Taragani Thoina Saruyatuna Chatariba Tarasuba Manipur State League ki second stage knockout round gi sanagadaba match sing Nongching ki phibam phatabada ki makha taba match sing hayeng dagi Kumanlapak Men's Stadium amadi artificial turf ground da pangthoklakani hayeng ayu Kumanlapak Men's Stadium da Trukpu Nambol amadi Manipur Police Sports Club ahanba match oina sanagani anishuba match ta ZFC Churachandpur amadi USA Khuraiga sanagani Nungthil ahanba match ta Nisha Thangmaiban amadi M Khabamga sanagani Anisuba match Neroka FC Sangakpam amadi Football Club Jalen Sada Hills ka sanagani Manipur Kang Association ki meeting makhada Ibudau Moirang Pokpa Kang Development Association na Sindhuna Ibudau Moirang Pokpa Sanglen da Chathariba Humphusuba Sir Churachan Singh League Kam Knockout Open Kang Tournament hayeng luislakani Rajiv Gandhi Khel Avian Scheme ki makhada District Youth Affairs and Sports Office Impal East District na Sindhuna tongan ba discipline taraga mathoi da pangthokadaba tournament sing hayeng dagi hauragani haudopaki thoramda Impal West ki DYASO NG Motilan Impal East ki DYASOS Nirmalata amadi Youth Affairs and Sports ki Store Officer K Santi Kumar na thoroma pusingoi kani Hausilo islapada ngasnong migoy ba inga sa pau ICR lampel pate ki phangba pau gi matungi nga sigi khwaide ki sabagi chang degree Celsius kun ga taruk khwaide ki ingba degree Celsius tara taruk 10 mari nuksita yaw ising manil gi chang ayukta chada marpudra mari nungthil dana chada humpu nongju gi chang nil Yuremba Mawang Lakai dagi Huidrom Binantagi Machanupa Chahi Tarataru Khatangariba Huidrom Roki Charkiba Tangkunga Mathogi Ayupung Taruklom Taba Matamda Yumdagi Thokiba dagi Hanchilaktre Nupa Macha Si Foot Mangaga Inchi Hungwangi Kuchungawi Masapai Mangna Thokiba Matamda Amuba Machugi Jogging Furit Amalitki Ngauruna Ba Khongrau Hapenama Setki Chapala Matongki Kanaguma Singham Haputhing Nabirabadi Managna Police Station Intraga Mobile number 96155108888 natraga 879449239 da pau pibiu hairi
Hauzeiro bidamroi bapau amona BJP amadi Congress asi kanana hena corruption tobagi haibadu miyamna lepchi sanhaina Chief Minister Okram Ibobina haikre Impal City bu India ki lairiba ananda city singi manungda ama ohenna ba sarkar na paikat kada thabak singya paloi haina Chief Minister Okram Ibobina phungdokre amadi Moreda Assam Rifles na police commando ani phajin khibadagi commando ga Assam Rifles ka jauna mudda thokre ISTV na pijaba pau matang salojare main kabir bisingbo mukana kamjari